puak nya hana ulama tanyo mandum pen ho tu lang nuraka mina kada puak ban pak kadu cik pegang nak ko tidur ke nak kata ke Long pembelau ni silam benar kada puak nyamban tak ubah nya munya tegedi tiga katik nyokah langsung upek ke dia kanto timbak mana ke nyaman benar nyaman baik tak betul dro tu jiwa kena kampung nyokah na darah kreh ke na liang kreh ke baik kena kamu thom kena deuh na buah adu minan bah nya nyokah ubah nyokah tu main kah kak dupat pak kadua ikan ada kak kadua nyaman kan udah tu benar kena ke nyaman tapi tekannya tau Nyong urang pemelanan gro benar kena puak nyaman baik tapi kah hayat hak nak kapati mang nan hana hayat nya balong gerak nyaman kau punya kawo kah tu me nyamban titik ku silang labah kena kada puak nyom nya kawo kah kampung UTT Pulau Tia. Oh, you're so funny. Tia 2 kilo, hampir 2 kilo, 5 kilo, kukuang kuno benar ada kuah. Nyan. Kuno lagi tawa. Dah aku sambut dengan gerd, terulang dia. Jok fight utuliang dalam punggung tu. Benar ada. Nyan menan. Noi lo kita enggak kai, patah balung dino lagi tawa. Tak gerah buka kuno je darah. Nya menan. Ana punya kai preh-preh dia punya tapurka. Hai, abu ci burung ganti ya. Nya menan. Ini enggak ada kai. Mereka fikir puak. Punya kawo kena kampung. Kalau ku pegah bab-bab masyarakat mandum, bab anggota wak long mandum. Nya menan ku yumita puyuh-puyuh. Dulu. Putra alam lubing. Tatian tu ide. Nya menan. Bet tak pak mati nan tang kho menan la ko pintih kenan. Tak keun ku ulama kanyo ka je. Cibu mubah bacut. Dengan na ulamanya tanyo keung mandum-mandum. Benar ada puak. Nyambamnya hana ulama kah titha ke hatunggung. Nyambang. Beda fikir danyo hayu tha. Nyamban bangka tak muthom hai tupat te. Putupat. Ke kulung luang. Nyambai lu kalau kulung luang. Beda fikir puang. Nyan menan. Beh, nyo kawo dulu ka patih Bandung. Itu tengah gak kai tu. Ideh mabi ke berotha. Abwa ke apa cut ke janyeng ke. Sayang. Ilong pi sayang ku thi. Tawo je kuno. Muco abah-abah manok patho lai dung. Tawo je kuno. Abah